play P baro ibidang somhai P sha katup ko ba mata ka janmin. Shoban pash ki kubot webnai pechwai ki mat bakongsan. आज अंकरन उमंत्री रंग बादो करी नरेंद्र मोदी हा का एशियन इंडिया समिट हा जकार्ता पिन क्रे के इंडिया बन पनलोंग या के G20 समिट हा नोबा दिल्ली लशाय कसी पिन पाव जिंग स्नो हुन का एस्टिमेट कमिटी हा लॉर के जिंगते का ITI हा सकवांग But penlong ka office jong ka district tuberculosis officer East Khasi Hills ya ka jing sam ki marba mataymed ha RP Chest Hospital Shillong. Ki khubor ki babnya. Menteri rang badu kari Narendra Modi ha ba ai jengkren ka Asian India Summit ka ba arpho laong ba ka jinge dei parlok hapedeng ka India bat ka ASEAN ka lakot sha ka South Post nem bat pen pawi ka jengkemen ban pen yat ya ka ni ka jingelang ula ai khuble yo President Indonesian Joko Widodo ban pen long ya ka ni ka jingelang Umudi ula ongru ba ka ASEAN ka longkum upaya bakongsan na kabenta ki matrekam jong ka India balatip kum ka India's Act East policy bat ha ka jo kapor ulai aware na kabenta ban nang penklan ya ka sur jong kiri pasapang sathie हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं साथ ही साझा वैल्यूज क्षेत्रीय एकता शांति समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है ka nongba Delhi kala long ka balakre men penlong ka G20 summit la shay kasni ringkat ka jungwan poi ki nong yalam na keleng ka perthai kata ka president ka European Commission ka Ursula von der Leyen u president ka European Council Charles Michael u secretary general ka Organization for Economic Cooperation and Development u Matthias Cormann ka managing director ka International Monetary Fund ka Kristalina Georgieva ka Director General ka World Trade Organization ka Nozi Okonjo-Iweala, ka Ministry ka Yok ka Kot na Mexico ka Raquel Ben Rostro Chanzes. Menteri Katanat Puli Puthi rakam sang mau la pentip palat khandai pho na ka Shispaki College ha ka jela kelas dang penreka me ka degree course ka basaus nem hapo ka National Education Policy 2008 haba ai jeng krench kila pathai khubor usang mau la ong ba ka sarkar jela dangshen kala pha jeng tho sha ka school ba nehu baki don katu ka ni ki college ki bla pen pau ka jeng bamla ka jongki ban penreka me ki NEP Hakabay day bat ka jing bam yamin jur lang hapren ka nehu bat ka Meghalaya College Teachers Association bat ka nehu ta Menteri ulaong ba ka sarkar jela la kentu ya baro arliang mamla ban ya penbet ya ki jing kenang bakan omdon ka no ka jing ya persya na kalyang ki khna puli u principal lani ki no pniat college This is the 4-year graduate course in the state of Meghalaya but not in Hill University. So all the colleges, I think 99% of the colleges of the state has already implemented and the classes for 4-year graduate courses already been started in almost all the colleges of the state and we are in touch with the head of the institutions and the management. Ka Meghalaya Assembly Committee on Estimate balalam khmat do MLA kanopo umiral bonds klapen pau ya ka jing so hun halor ka jing ya bet ya rinti ka jing tai ka Industrial Training Institute ha sakwang maukarwat Southwest Khasi Hills patshan on sapliano ya ka kani ka jinglet jurep ba arsngi ya ka ITI da ka Estimate Committee ka long na ka benta ki South League District ha ka jilla hi bakinthop ya ka West Giant Hills District ka East Giant Hills District ka East Khasi Hills District but ka Southwest Khasi Hills District. Committee on Estimate for Meghalaya State Assembly is mandated
by the government, by the assembly to follow up issues, pending project or the ongoing project, especially with regards to the estimate that has been made, whether there are issues with regard to the escalation of rate or maybe some issues with the estimate, and at the same time to follow up issues that the project has to be completed on time, on stipulated time, and to ensure that the quality of work is to be 100% monitored by the implementing agency. Ka Office Jonka District Tuberculosis Officer East Khasi District mentakasi kalapan long ya ka program halor ka jingelang plie Jonka Nikshe Mitra Project halor ka scheme sam jingbam batay met Shakinong Pang TB Harriet Provincial Chest Hospital Hall Jalupara Shillong. Haba ajing kren kum ka kongsan I Deputy Commissioner ka East Khasi Hills ikong RM Kurba ilaong ba ka Pradhan Mantri TB Muk Abiyan kapin I ka mensia mitrelang ka jinge I bat ban kentiu ya ke imlang salang. I feel with a profound sense of pride and appreciation to the Pradhan Mantri TB Muk Bharat Abhiyan that exemplifies the spirit of collaboration, compassion and the pursuit of a healthier society. The Nikshe Mitra aim at supporting tuberculosis patients in the community and is not just a healthcare initiative, it is a symbol of collective commitment to ensure better future for everyone. Ya ka World Literacy Day larake ka pratrik unailor man la usnem ringkat ka jing temu ban penken mau yiki pat ba halor ka jing don kam jong ka puli puthi kum ka wei nikilat ban kentiu ya ka jai benrio ki skul baper ke bedon ha West Giant Hills District kila rake ka World Literacy Day kum shibenta ban pensapriang jing tip halor ka jing long kongsan jong ka ni ka sngi bela bo da ke UNESCO nadu usnem khat khandai spa khandai penrio la penlong ru ia ka jing yakop drodur karukom thau poetry ka jing tho perta bat karukom puli poetry na ka bentaki khna skul halor ka ni ka phang ka Shooting Association of Meghalaya mentakasngi kalapan long ya ka jing pen ina me ka pistol bat ka suloi ba shipho mitar na ka bentaki khna ki baduna ka boryo asngo haka school and center for hearing handicapped children Kabadon ha Bethany Society lam crash along khnang ba kani kan longkum ka jing ai min si mi ki khna bani shimenta ha ka limpong parachuting ka baju pan long da bon ki kloria le kai ka bakan thup ka jing e kop isiat Mendapat ni pet ka jing long jaman ka sim bidang shalong Kajing shit kalong 8 degree Celsius, kajing kriat kalong kat 0.9 degree Celsius. Kajing scam kau hau kalong kandai pusan na kashi spa minstam, ba nyop kandai na kashi spa jan mit. Kajing hap slap kalong lai point pra milimeter. Kala bandon kajing hap slap kaba malumala haki katu kani kijaka. Shoban poi shobukut jong thup kubor yung bet biang say sien kimat bakongsan. Ai jin kren menteri rang padu keri Narendra Modi ha ka ASEAN India Summit ha Jakarta. Pen krek ke India ban penlong ke G20 Summit na nong ba Delhi la shai kasni. Pen pau jing so hun ke estimate committee halor ke jing tei ka ITI ha sakwang. But penlong ko office jong ka District Tuberculosis Officer East Khasi Hills ya ka jing sami ke mar bam batay met ha RP Chest Hospital Shillong. Te parlog da kitu ki kubong la poiso bukut jong thup kubong jing ta ka janmien hadu mini shem ya pila shai kasi ku le pi baro. In a few moments. Please tell me when will it reach? I just